Udin kan lagi main FF nih, Mak. Sebentar aja, Din. Kita nggak ada makanan nih buat buka puasa nanti. Ya udah deh, tapi Udin upain ya, Mak. Ya udah deh, ntar Mak upain deh 10.000. Oke, Mak. Cepet ya, Din. Ayang jajan tadi warungku mama. Ayang jajan tadi warungku bapak. Bakso, 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 bakso. Ayo, siapa yang mau beli bakso? Wah, enak banget tuh kalau makan bakso. Sayangnya Udin lagi puasa nih. Ntar aja kalau udah buka puasa, Udin mau beli bakso. Bakso, 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 bakso. Beli. Kok Indun beli telur? Udin mau beli berapa telurnya, Din? Beli sekilo ya, Pok. Oke, ini telurnya ya, Din. Iya, Pok. Makasih ya, Pok. Balon, 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 balon. Wah, itu ada Bobo itu. Lagi jualan apaan tuh dia? Balon, 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 balon. Halo Badut Boboiboy. Udin mau beli balon gak, Din? Wah, Udin mau dong balonnya. Mau balon yang mana, Din? Balonnya bagus-bagus loh, Din. Yang Doraemon ya. Oke, ini balonnya ya, Din. Yeay, asik. Udin pamit pulang dulu ya Badut Boboiboy. Yah, kok pulang sih, Din? Sini aja, Din. Temenin Badut Boboiboy jualan balon, Din. Iya, Udin mau nganterin telur dulu nih. Udah ditungguin sama Emak Udin. Ya udah, sampai ketemu lagi ya, Din. Oke Badut Boboiboy. Ayang jajan tadi warungku mama. Yeay, asik. Udin jadi punya balon nih. Sambil nunggu buka puasa, Udin main balon dulu ah.